Dobro večer. Jako mi je drago što vas vidim u ovolikom broju i jako sam sretna što mogu najaviti sljedeću panel diskusiju. Za ovu temu nas je... molim vas jedne slušalice za Terezu na stage. Volonterke, hvala. I will talk now just a little bit. You don't need to know what... Okay. It's nothing important. Na ovu temu... I'm a person for trust. Na ovu temu nas je potakla zapravo sjajna jedna knjiga koja se pojavila prije nekoliko mjeseci. Zove se Vjera u dijalog. Kako smo mi htjeli učiniti ove naše diskusije jako aktualnima i zanimljivima, čim sam pročitala knjigu, znala sam da je to prava stvar za nas. Često se u društvu vode vruće rasprave oko nekih tema. Čini se da su ljuti vjernici i ljuti ateisti na suprotnim stranama i da je taj razgovor koji bi se trebao za jedno zdravo društvo uspostaviti među njima zapravo vrlo fragilan dijalog, kao što je i tema ovog festivala. Vrlo često se čini da su to ljudi potpuno suprotnih vrijednosti, onako nabrušeni jedni na druge, a nekada zapravo svi skupa onako univerzalno ljudski govorimo o istim temama, o svemu onome što nas okupira, što nas brine, što nas boli, što nas nadahnjuje i tako dalje. Neću kratiti ovo vrijeme koje imamo na raspolaganju. Izuzetna mi je čast da mogu večeras pozdraviti Terezu Forcades, našu poznatu intelektualku, benediktinku. Our buddy, Teresa. Jadranku Brnčić, teologinju koja... hermeneutičarku, ispričavam se, koja će večeras biti s nama i zapravo dati svoj doprinos ovoj temi. Nebojšu Zelića, koji je također jedan od urednika knjige Vjera u dijalog, i Zorana Grozdanova, koji je rekao da ga najavim kao Kizu, kao Zoran Kizo i to. On je isto također urednik ove sjajne knjige i evo, da ne uzimam više vrijeme, prepuštam vas u ruke 4 sjajnih ljudi. Hvala vam. Da, hvala vam. Mislim, tema o dijalogu je uvijek fragilna tema, tako da ovaj dijalog je uvijek fragilna kategorija koju treba vrlo dobro njegovati i nikad, vrlo rijetko će postati zapravo nekakva normativna stvar. Ivana je spomenula da smo mi napravili jednu knjigu koja se zove Vjera u dijalog. To je bio niz predavanja i rasprava koji su održavali u Rijeci na Filozofskom fakultetu prije 1.5 dana, gdje smo zvali smo prominentne intelektualce, što teologe, što medijske djelatnike, i druge, da zajedno progovore o nekakvim gorućim temama kod nas u Hrvatskoj sa nekakvih suprotnih pozicija, nominalno. Znači imali smo recimo fra Ivana Šarčevića i fra Dragu Bojića, s druge strane Viktora Ivančića, Predraga Lucića, Tereza imala svoje predavanje također. I vidjeli smo koliki je interes ljudi za takve teme. Kao drugo postavili smo jedno pitanje o kojem ćemo danas razgovarati. Šta je uopće pluralizam mišljenja? Da li je pluralizam mišljenja da mi sad odaberemo u našem društvu teme oko kojih se nužno nećemo složiti, kao što je pobačaj recimo ili gej identitet i gej brakovi, pa da na tome vježbamo nekakav pluralizam mišljenja, ili ono što smo mi napravili u knjizi je da smo okupili ljude koji će se načelno složiti o nekakvih socioekonomskim političkim pitanjima, ali vrijednosti iz kojih oni polaze da bi objasnili svoju poziciju su im suprotni. Naslov ovoga panela je Isus Krist, komunisti, drugi režimi, tako da ćemo sa tim čovjekom i krenut. Jadranka prije nekoliko dana mi zapela, počeo sam razmišljati o jednoj temi, a to je da kad danas u Hrvatskoj, koja je visoko religizirana zemlja, imamo jako puno vjerskog govora u javnosti, što od raznih udruga, što sa strane recimo biskupa koji pišu svoje proglase i tako dalje. Međutim, upala mi u oči jedna činjenica, a to je da u svim tim proglasima, intervjuima recimo tih pripadnika tih udruga koji polaze zapravo iz očito vjerske pozicije,
oni se tu nema Isusa uopće. Da li je to zato što nam taj čovjek više nema šta govoriti u 21. stoljeću? U čemu je zapravo problem? Dobro večer svima. Pa prije nego pokušam odgovoriti na Zoranovo pitanje, sve vas pozdravljam. Znate da sam na mjestu Predraga Lucića koji je trebao biti ovdje, pa vas molim jednu prijateljsku misao za njega, on je naime bolestan. Drugo, predstavila me je Ivana kao hermeneutičarku, međutim, odlučila sam govoriti skroz osobno, ne se praviti pametna i profesorovat, pa ću vam podijeliti s vama osobno razmišljanje o ovoj temi. Dakle, ja sam isto analizirala, pogotovo zadnje 3 godine, uskrsna pisma biskupa. I znate koje su bile ključne riječi. U nekim pismima se Uskrs čak nije ni spomenuo, osim u čestitki na kraju. Čast iznimkama, ali ključne riječi su bile grijeh i Hrvati. Odmah smo u središtu problema o kojem pričamo, dakle nacionalizam i moral. Što su glavni pogoni danas kohezivne snage kojom crkva želi, čini mi se, nametnuti svoju moć u sekularnom društvu, a mi jesmo sekularno društvo. Zbog čega Isus nije? Pa mislim da je cijela povijest crkve se temelji na toj napetosti između sadržaja koje je Isus govorio i živio i sadržaja onog u što bi trebalo vjerovati kad kažemo da vjerujemo u Isusa. Dakle, vjere kao povjerenja i vjere kao uvjerenja, ili ako hoćete karizme i moći. I to još od kad je kršćanstvo postalo državnom religijom i od kako je se teologija počela artikulirati pomoću filozofije grčke, to jest helenističke, to jest stvarati teološke koncepte iz svjedočanstava koje čitamo u evanđeljima. Ja sam, čitajući ta pisma, pokušavala naći da li itko od biskupa, kažem čast iznimkama, ali vrlo rijetkim, ima meni nešto kao vjernici reći danas. I moram reći da nisam našla, niti da mi ima što reći, naravno ni Isusa u sadržaju onog što je govorio i živio. Za meni Isus govori ne mom identitetu kao ženi, Hrvatici, kršćanki, nego govorim slobodi mog bića. On je naravno pripadao svom narodu i svojoj vjeri, ali pripadnost je nešto drugo od identificiranja sa nekakvim kolektivnim mi koji se nameće kroz problem nacionalizma. To je jedna stvar, a druga stvar, kad je riječ o moralu, u evanđeljima nećete naći, bez obzira što neka teološke egzegeze pokušavaju u tom smjeru tjerati svoju vodu na taj mlin, nećete naći da Isus govori o moralu zapravo. Ne govori šta se smije, šta se ne smije, i to zato što je njemu, on zapravo slijedi tradiciju Starog Zavjeta. Ono što je transcendentno u odnosu između Isusa i mene i drugog čovjeka, i ono što se u kršćanstvu zove i u židovstvu i u drugim monoteističkim religijama Bogom, to je zapravo ono što nadilazi moju uvjetovanost. I moral se temelji na 10 besjeda iz Starog Zavjeta, i ono što je bitno, samo time ću završiti pa ćemo vidjeti dalje, ono što je bitno kad razmišljamo o 10 zapovjedi koje se onda svode na one 3 koje Isus spominje: ljubi se samog sebe, ljubi svog bližnjeg kao samog sebe i ljubi Boga svim srcem, svim umom, svom snagom i svom dušom svojom. 10 besjeda je izrečeno u futuru i u drugom licu. Dakle, obraća se meni i ne obraća mi se na način zapovjedi u smislu nemoj činiti ovo ili ono, nego se obraća meni kao biću koje je spašeno kršćanskim rječnikom, što zapravo znači cjelovito, oslobođeno i
kaže mi ako radim na svom oslobođenju, onda će poštivanje zapovjedi biti posljedica te slobode, a ne uvjet da bih postigla, da bih zaslužila ljubav Božju ili ne znam kako se već to zove. Dakle, i moral i nacionalizam sigurno nisu ugnježdeni u evanđelju, a to su glavne teme i glavna kohezivna snaga crkve, barem u javnosti, čast iznimkama, koji želi animirati kršćane pseudodemokracijom i zadiranjem u sekularizam. Nebojša, ti si prije nekoliko dana rekao da te neka priča baš kod Isusa potpuno zaprepastila kao potpuno subverzivna priča, ne samo u odnosu na neke religijske argumente, budući da ti se ne deklariraš takav, nego zapravo na pitanja ne samo identiteta, nego i pitanja gdje može biti susredišna točka između onih koji su vjernici i onih koji to možda nisu. Da, ja sam to bio rekao vezano uz priču o dobrom Samarijancu, koja ljudima koji su vjerojatno bolje upoznati sa evanđeljem i nije toliko subverzivna. Meni je bila, to jest, kako da kažem, subverzivno. Nije bilo subverzivno, nego je uvijek nekako u pop kulturi ta priča se nekako uvijek percipira kao ilustracija toga da je dobro pomoći, da je lijepo pomagati drugima. Međutim, u stvari nekako izgleda mi, tu će me Tereza i Jadranka ispraviti ako sam u krivu, da je priča puno dublja. Zato jer ta priča ide na pitanje tko je moj bližnji. I u stvari ilustracija ide gdje Izraeličanin leži koji je pretučen i bez pomoći, zaobilaze ga Levit i svećenik, dakle oni koji pripadaju i njegovom plemenu i njegovoj vjeri, a dolazi Samarijanac kojeg u stvari nekako preziru Izraeličani, u stvari nisu u dobrim odnosima, i Samarijanac pomaže osobi. I u stvari Isus tada postavlja pitanje tko mu je bio bližnji. Bližnji mu je bio onaj koji mu je pokazao milosrđe. Što u stvari vezano uz ovo što je Jadranka govorila, nekako ta priča u stvari pokazuje da mi stvaramo bližnje na neki način djelovanjem prema drugima. Bližnji nam nisu dani, niti kroz zajedničko pripadanje naciji, niti kroz zajedničko pripadanje vjeri. Već u stvari tko je moj bližnji, bližnji je onaj za kojeg marim, za kojeg brinem u stvari na neki način. U pozitivnom smislu riječi brige. Mislim, briga ima i negativni aspekt. Feudalac se brine za svoje kmetove u nekom smislu. Ali u smislu brige za dobrobit drugoga. Tako da je ta priča na neki način pokazuje neki doseg tih ilustracija koje se pojavljuju u evanđelju, gdje u stvari dužnost prema bližnjem na neki način proizlazi iz, kad kažem da proizlazi iz voluntarizma, onda znači da barem ne vidim kao da nam je dana u smislu grupe koju pripadamo, nego mi stvaramo bližnje, koji u stvari na neki način nadilaze i uže moralne vjerske zajednice kojima pripadamo i političke zajednice, odnosno granice. I tako da kad govorim o ovome, ja sam u ovoj knjizi predstavljen kao ateist, ne? Tako da ako imamo dužnost prema Bogu i dužnost prema bližnjemu, ja mislim da mi svo četvoro možemo dijeliti isto shvaćanje bližnjeg i iste dužnosti prema bližnjemu. I neke ilustracije iz evanđelja nam to poput ove mogu vrlo dobro oslikati, iako ja ne mogu dijeliti dužnost prema Bogu, zato jer jednostavno nemam prema kome. Okay, so Nebojša, I like it so much your exegesis of the Good Samaritan that I'm going to give you an even more subversive passage in the Gospel. This is a passage, I don't know by heart what the number is, but anybody can find, that's in Mark, in Matthew, and Luke. So the three so-called synoptic Gospels. Not only they challenge this notion of passive belonging to your nation or your religion and being something good for God that you just passively be there. They even challenge something that maybe it's worse, which is to belonging to the family, your own family. This is in these three passages,
the question is posed to Jesus, who is my follower, right? What do you need to follow Jesus? What do you need to just go onto this path of? And it says, well, if you are not ready to hate your mother and your father and your family and follow, then you cannot follow. So it says, but why I want to point at that, it says in Mark, which is the original text, you leave your father and mother and your children, even what that means, and your husband and your wife and your house and your fields and everything. That's Mark. Then Matthew, who copies from Mark, copies exactly the same. But Luke, who is copying from both, says, okay, you leave your mother, your father, your children, your wife, but it doesn't say your husband anymore. That's true, you find it there and it's exactly like that. So for Luke, already in the first century, it was too much to have the wife leaving the husband. So he could acknowledge that you have to break with this older generation, which doesn't mean you cannot love your parents, of course, but it means what is your priority, right? What do you put first? Do you put first, it's my father, or you put first whatever you understand as justice or helping? How many people that would be ready to help maybe somebody in need, but they feel they have an obligation to the family, and then you remain in the clan, right? In the little tribal understanding of yourself. So, okay, the parents, okay, the children, even if they don't need you in that way, they are grown up. So go beyond the family. Maybe for a husband to leave the wife, but for Luke, it was too much to say that the wife should leave the husband, right? So that's an interesting little detail of the text that one can see, and that it remains a challenging one up to today, right? So it's this radicality of following God or following whatever you understand is goodness, beauty, truth, right? Can a human being be oriented in life? Have a reference, which is whatever you understand as truth, whatever you understand as justice, or is it possible to live this way? And the gospel will say it is possible. And just very briefly, what Jadranka was saying, you said it so quickly, at least in the translation, that the commandments are in second person and future, right? So these 10 commandments of God, it's you don't have to do this. So it's not how it works. It's you shall not kill, which is, it will come a time that you will not kill. It will come a time for you. I'm promising you, I'm God, I've made you, and I promise you, it will come a time you will not lie, and you will not kill, and you will not steal, and you will not be fearful, and you will, so it's a promise. It's a promise, and faith means to believe in that promise. Is it possible for me? Is it possible for human beings to live without lying, without killing, without stealing? If we look around, it seems it's not, right? Because you just look around and see what happens and see the world like full of lies and violence. Do we believe in each other? Do we believe in human potential? For me to have faith has to do with not only belonging to a given group of people, which I belong. I'm a nun, I'm in a monastery, so it's clear that I belong. But to have faith for me is not to belong to this group. To have faith for me is to look at you and to look at people I don't know here in the audience and see that potential for good. Ja bih još dodala 2 subverzivna elementa iz Severijanca dobrog. Jedan je ovaj što se obično, neko je važan to rekao, mislim čak Martin Luther, da je pitanje u paraboli ne što će se meni dogoditi ako nekom pomognem, jer on je riskirao mnogo toga pomažući mi, nego što će se njemu dogoditi ako mu ne pomognem. Da ne govorim o kontekstu izbjeglica i tako dalje. A drugi subverzivni element koji je važan, mislim, je taj što priča koju Isus ispričao nije bila neobična, a koju tumačimo na ovoj razini Židovima koji su ga slušali, jer je ljubav prema bližnjem i pomoć drugima bila sastavni dio hebrejske tradicije. Ono što je subverzivno u priči o Samarijancu je činjenica da slušateljstvo je očekivalo da će Isus, kao što bi se obično pričalo, reći da ide levit, svećenik i ne znam, neki židov. Kao što bi mi pričali,
da idu ne znam, Rus, Amerikanac i Bosanac. Međutim, on kaže idu Rus, Bosanac i neprijatelj. Znači, subverzivno je u tome možemo li mi očekivati od neprijatelja da čini dobro. Dakle, danas bi to bilo, ne znam, svećenik, kršćanin, laik i homoseksualac odaju, homoseksualac pomaže čovjeku. Ili, ne znam, idu ateist, kršćanin i biskup i ateist je onaj koji će pomoći. Možemo li to prihvatiti? Pa ne, sad sam htio reći da nekako je to razmišljanje o dobrom Samarijancu proizašlo iz priče o stavljanju bodljikave žice sa opravdanjem da se štiti kršćanski identitet. Što u stvari onda postaje vrlo čudno ako uzmemo ove priče u obzir, u evanđelju, koje dolaze iz evanđelja, da nekako je kontradikcija da se time štiti kršćanski identitet. To je ono kao što je rekao Ludwig Wittgenstein, koji nije bio kršćanin, ali je rekao bio kao da mu evanđelje uvijek bilo bolje nego poslanice od Pavla, koji su jako moćni, ali u evanđelju je sve skromno, tamo su kolibice, štale, čak i Bog je čovjek, dok kod Pavla već postoji hijerarhija, već je sve nekako ozbiljno i strogo. In that sense, right, of diversity and what I've been through my life puzzled by something which is basically when I became a doctor, medical doctor in Barcelona, I went to the United States to train, and I then met somebody who is one of my best friends at this moment. Her name is Manisha, and she comes from India. And she is not a Christian, not a Catholic, she's not a Christian, she is Jain. And Jain is one of the oldest religions. Actually, she comes from a town known as Ahmedabad, which is the town of Gandhi, where it comes from, and the non-violence of Gandhi, ahimsa, it comes from the Jaina, from these people that from the 5th century before Christ. And so with Manisha, I have such a friendship, and we understand each other so well, and it seems that we look at life similarly, right? So I think, well, maybe religion is not so important for me, which it is. I mean, I'm, as I said, a nun, and I have my ring, that it means that this relationship to God has even brought me to Jesus, to not have to my own family. So, of course, it's a central thing. But at the same time, if that's what defines myself and the way I look at things, how can that be that some people that belong to my church, to the Catholic Church, for example, the people from Opus Dei, right? That's one society in the church that is characterized by people that are... Okay, so I don't need to explain. So these would be people that share their love for the gospel, and they share that they go to the liturgy like I do, and they love all these tradition and all these symbols, and they, well, share the faith, right? How can that be that with somebody who shares my faith, and it's also a Catholic, I feel so far away? And with somebody like Manisha, who is from another religion, and she comes from completely different worldview, I feel like she's my sister, right? We are bodies, and we are so close. So many times I've thought about it, and I think this being puzzled by such experiences is precisely something positive, right? That you cannot bring to a group identity whatever it is that you learn through the faith. And my understanding is that whenever I die and I just find Jesus, it won't be that, because I don't believe that Jesus is only for the Christians and then somebody else saves the Jews and somebody else saves another religion. That doesn't make sense for me. I believe Jesus is for everybody. So how do I solve the problem? So the problem, I solve it by understanding that one thing is Jesus and another is what I understand of Jesus. And I believe when I die, it's not that Manisha, my friend, or any atheists, or anybody here that belongs to other religions or have no religion, will finally understand that I was right and will come to wherever I am already. I don't believe my faith is like that. I believe that Jesus, God, it's always beyond, I said it yesterday here, right? Beyond what I understand. And that I give my life for what I believe, it doesn't mean that what I believe is the absolute truth. So I believe when I die, I will only then understand something of God, and I will go somewhere else. And this somewhere else, you might want to come too, and Manisha will come too, and we'll all meet there. But it's not everybody will come to me, but we'll all go there, and in the gospel it says Jesus
after resurrection, precedes us to Galilee. It goes first, right? And so this understanding that my own comprehension, it's limited, that is what I need to just be honestly in a non-patronizing relationship with people of other faith, with people of no faith, or even with other Catholics to feel, yes, we are like together against the others. That's not how I experience it. Vi ste ukinuli ulogu moderatora, potpuno, ja vidim da mogu se spustiti dole. To samo znači da si postavio dobro pitanje. Ne izvlači. Tereza, imamo problem u Hrvatskoj, ali mislim da to nije samo hrvatski problem, rastući je problem zapravo ne samo u istočnoj Europi, da imamo religijski argument koji se, ovo što si malo prije rekla, patronizira. S druge strane imamo religijski argument koji polazi od nekakvih vrijednosti kojima se onda pripadnici društva ili pripadnici vjerske zajednice moraju prilagoditi. Imamo problem taj što imali smo recimo u Hrvatskoj na katoličkim portalima ozbiljne rasprave da li Ustavnom sucu koji nije donio zabranu pobačaja treba uskratiti pričest. A s druge strane imamo papu koji kaže da to treba učiniti s onima koji ne daju plaće svojim radnicima. I on zapravo postavlja vrlo veliki naglasak na pitanje socijalne pravednosti. Pa me zanima zašto baš socijalna pravednost i što se to dogodilo da mi zapravo imamo svijet u kojem su ideje važnije od stvarnosti ljude koji žive. S druge strane, Papa je u ovoj svojoj enciklici, mislim da je Evangelii Gaudium, rekao da je stvarnost važnija od ideja. A s druge strane, mi u Hrvatskoj imamo doslovno zauzet javni prostor sa ovakvom situacijom koju sam objašnjavao. I to u ime kršćanskog identiteta. Pa me zanima, je li Papa katolik uopće? Is the Pope Catholic? Yeah. Is that the question? Yeah. Okay. No, the question That one I know the answer. That's good. Okay. So the Pope is Catholic. Well, if being Catholic means also what the original name means, right? And this kathos, it means universal. It means precisely the contrary of understanding that religious groups just go against each other, but the understanding that there is a place where everybody can be welcome, because it's not a place of supervision or a place of getting somebody at the door that says you can come in, you cannot come in. Like this present Pope has said something, I believe, strongly, and it's very important. The sacraments are not there for the perfect or for the good or for the people who already do everything right. Also, you can discuss what is to do everything right, but let's say that whatever list of right things we manage, it's a good one. Still, you don't just stay at the door of the church and say, okay, have you done everything right? Come in. You go out. No, because precisely whatever the church means and the liturgy and the sacraments is for people who are looking for something, for people who are not. The gospel says, I came for the sick and not for the healthy, right? That in that sense. So yes, I think the Pope is Catholic in the best sense of the word, and I think the issue of social justice, the preeminence of social justice, I don't think we just make it up because we are influenced by communism, or the title of this thing was Jesus Communist, right? I don't think Jesus joined the Communist Party, and I don't think that makes any sense. But I do think that Jesus put the social justice at the front of his concerns. And why I say this, I already mentioned yesterday here, this passage from Matthew 25, which is when Jesus says, what is it that God cares about? It's, did you feed the hungry? And did you visit the prisoner? And did you give water to the thirsty? And did you clothe the naked? And it stops there. It doesn't say, did you go to church? Which is a good thing to do. And I do. And I think it's very beautiful when you have a place to celebrate with other people, and I enjoy doing that. But that's not the more important thing, according to Jesus, right? I'm not making it up, and that's there in the gospel to be read.
Also, it doesn't say, did you have many hours of prayer, which is a beautiful thing, and I believe it helps you to feed the hungry and clothe the naked and visit. And it's true that everywhere you go that people are suffering, you find some nuns there, or you have some missionary, or you have some Christian people that are there helping. That's very impressive for me, especially places that don't go on the news and don't go on the newspaper, and you have people that are not there visiting and then coming back home to explain everybody their experience. They are there 20 years, they are there 40 years, they are there and they are dying there. And this has happened from the beginning of Christianity. So that I have great respect for, right? So I think this is, the social justice is because of the suffering of the people, whatever makes people be oppressed. And this is not only in the New Testament, so for our friends and our brothers and sisters who are Jews, right? The whole Old Testament speaks of the widow, of the immigrant, and of the orphan. And this, the widow, the immigrant, and the orphan, we find in texts that are as old as 800 years before Christ. And they speak that God identifies with the widow, with the orphan, and with the immigrant. Now, 800 years before Christ, 2,000 years after, and we are still at that point, right? We are still realizing that the widow and the orphan and the immigrant are vulnerable in a way that either we put that at the center. And Vatican II, the Council of the Catholic Church that took place in the 60s, set the preferential option for the poor. Actually, it was then the Medellin and Puebla in Latin America. I don't think that's a particular branch of theology that says, okay, we're going to just put the poor in the center. I believe that any theology that is faithful to the gospel takes the poor in the name of the widow and the orphan. And I want to say at the end of this, this quote that you already, of course, know from Bishop Pere Casaldaliga, it's a bishop in Brazil. He comes from my country, but it went to Brazil. Is one of those who went there. He confronted the dictatorship. He was almost killed when a priest, very good friend of his, they confronted these Gant men that were looking after him, and they were addressing him in a very rude language and violently, and his friend, the priest, said, "Don't speak like this to the bishop." And he meant to my friend, the bishop, but they thought he was the bishop, they shot him dead at the spot, right? And then they went after the bishop who had survived, but then Pope Paul VI at that time issued a public statement saying whoever touches him touches the Pope, and at that time still he could avoid that. So he lives still, this bishop. He's more than 80 now and has Parkinson, and I've been invited in November to Brazil, so I might get the chance to meet him, which it's a great pleasure for me. But the sentence he said is, there are only two absolutes in the world. And you might think, what do you mean two? God, it's enough, right? For a believer and for a bishop, it's one absolute, that's God. No, he said two. And what's the other one? He said, there are only two absolutes in the world, God and hunger. I like that. Samo bi... Evo, ja bih samo kratko dodala na Terezino. Kad je riječ o tome da se Bog obraća mojoj slobodi, ne mogu biti slobodna ako to svatko zadnji na svijetu nije. Zato je Isus bio upućen na one koji su najmanje slobodni, bilo zbog vlastite uvjetovanosti, bilo zbog uvjetovanosti koje su im drugi nametnuli. A druga stvar, kad smo već parabole spomenuli, mi obično, barem u katoličkoj crkvi, ali mislim da kod protestanata nije drugčije, parabole tumačimo kao moralne pouke. Međutim, parabole Isusove su najmanje to. Sve su upućene na socijalnu pravdu i na međuljudske odnose. Možda da kratko samo jednu koju sam nedavno otkrila. Ima jedna parabola gdje Isus priča o ljudima koji su dobili jednake plaće bez obzira da li su došli rano ujutro ili kasno na večer. I obično se to tumači, ja sam bar tako čula u crkvi, kao bez obzira kad se obratiš dobit ćeš Božju plaću. Međutim, u kontekstu u kojem je Isus govorio, prvo nije prevedeno je da su dobili denar, a denar znači dnevna plaća. Znači, bez obzira kad si došao raditi, dobio si dovoljno da preživiš taj dan. I zašto si onaj koji cijeli dan radio ljubomoran na onog kome je dano najnužnije. Evo. Nešto samo kratko, samo sam htio reći u stvari ovaj pojam društvena pravednost. U
stvari je puno širi od pravednosti koja se tiče samo redistribucije dobara. U stvari, što je vrlo bitan aspekt društvene pravednosti, naravno i esencijalan, ali ima i drugo u stvari, mislim, društvena pravednost se tiče upravo nekako međuljudskih odnosa i tiče se toga koliko je društvo u stvari uređeno da svaka osoba može ostvariti određene sposobnosti, da postigne stvari koje vrednuje. I to je u stvari sloboda. Sloboda je stvarno mogućnost postići određena stanja i radnje koje smatramo vrijednim. I to uključuje više od redistribucije dobara. To uključuje invalide koji, na primjer, zbog fizičkih prepreka ne mogu sudjelovati u mnogim kulturnim aktivnostima. To je isto domena društvene pravednosti. Odnosi hijerarhije u bilo kojem smislu su domena društvene pravednosti, koji idu iznad i više u stvari od pravedne raspodjele dobara. Uključuju možda čak više rada sa određenim ljudima da dobiju određene mogućnosti zbog određenih deprivacija koje mogu biti i od djetinjstva i od fizičkih nemogućnosti i od eksternalnih, izvanjskih, okolišnih nemogućnosti. Tako da za socijalnu pravednost nije nužno samo pravedno raspodijeliti dobra, već u konačnici čak i mijenjati okoliš, možda mijenjati neke norme, mijenjati u stvari puno toga. Zato je to puno obuhvatniji pojam koji u stvari dobro zahvaća nekako ovo što Tereza i Jadranka govore. And here to add to that, because I spoke yesterday, and maybe some of you already heard, right, this idea that I have, that social justice actually has to honor what the human being is all about. So it means it can only come about when we have society where those who make the decisions are the same ones who actually bring them to bear, that we are not people under other people, right? So in that sense, I didn't mention it yesterday, but I have learned recently that in the Le Monde Diplomatique, I've read that this idea of Jeremy Corbyn, this candidate or who won in the Labour Party in England, I think he has a very concrete proposal that I like to repeat because it's very practical, and I think it could be applied in Croatia too, and in Spain and everywhere. One way he would start changing the society for this better society is, well, if he right away starts saying that I'll get into power and I will take all the businesses from everybody and he might just get in trouble. So what he says is, okay, let's do one thing. Let's agree that whoever party gets into power puts in place a system by which if a business goes well and does well, we don't touch. But at the moment that the business, it just breaks and needs to be shut down, or it wants to be sold and the owners don't want to continue with the business anymore, then by law, if of course this law is passed, by law, the first ones who have to have an option to buy the business are the workers. And, because if I don't say the second part, it's like, yeah, where do the workers get the money? Okay, the state gives the money to the workers. So the state provides the money so that, by law, a factory that goes well, we don't touch. But if it does not do well, and it has debt, and it has to close down, or the owners have enough because they are old and they want to pass it on, the first ones with the right to buy that are the workers, because if the thing is shut down, they will be without job, right? So I don't think most workers might be ready to take the responsibility, but if the alternative is they will be jobless, and the money is coming from the government to give them the opportunity to build, and if the work does well, then they return the money, but with no interest, right? Well, I thought that's a practical thing. It's maybe small, but that could make life much different for a lot of people, right? And gives the right orientation, gives the right tone, which is we don't treat people as machines. We don't treat people as commodities. We treat people as what we are, which is thinking and feeling beings that need to express their thinking, feeling capacities, not only on Sunday, not only with the family, not only at the church, but especially at the workplace, where you spend most of your adult life. Nebojša, nedavno je bio hod za život i rekao si da ti nemaš nikakvih problema s tim, da bi ih čak podržavao bez obzira što se ne slažeš sa njihovim zahtjevima, ali da tu postoji jedan problem. Koji? Da, to je, pričali smo bili u stvari o tome da nekako izgleda da kao glavne nekako vrijednosti uzimaju se u društvu tolerancija i solidarnost, gdje u stvari tolerancija nekako
kako ja shvaćam, znači da imam određeni negativan, ne ružno, u ružnom smislu, ali da mislim da je neko vjerovanje ili ponašanje pogrešno, onda je to kandidat za toleranciju. Ako ne mislim da je pogrešno, onda ne toleriram, onda sam indiferentan u stvari. Ili nekako izgleda da tolerancija podrazumijeva negativan odnos prema nekom vjerovanju ili ponašanju, u smislu da mislim da je lažno ili da je ponašanje pogrešno, ali imam pozitivan razlog zašto mislim da bi to trebalo podržavati. I to smo u kontekstu govorili, u kontekstu hoda za život, gdje se ne slažem sa stavovima koji tamo stoje. Isto tako u stvari i vezano za solidarnost, ali stvar je bila u tome što sam bio govorio da nekako u pozadini tolerancije i solidarnosti mora postojati nešto drugo, a to je povjerenje. Jer jednostavno povjerenje koje znači da ja određeni dio svog dobra dajem u ruke drugima, što je nekako u demokraciji uvijek nužno, jer izlazimo na izbore i nekako uvijek netko glasa za nešto što će imati utjecaj i na mene. Ali stvar je bila u tome što ako nema povjerenja, onda je teško biti i tolerantan. Teško je biti tolerantan ako mislim da će mi netko učiniti štetu. Onda je teško naći to. Ili solidarnost. Teško je biti solidaran ako mislimo da drugi nisu. To je gomila empirijskih pokazatelja. Istraživanja pokazuju da u zemljama u kojima se eskivira porez, svako kaže da bi volio platiti porez, ali niko drugi neće, pa onda ni on neće, jer ne vjeruje da će drugi platiti porez. Ili kao što je dekonstrukcija welfare state-a u Engleskoj je počela sa onom rečenicom undeserving poor, gdje jednostavno se ruši da ti ljudi uistinu trebaju pomoć. I kad smo govorili o hodu za život, ja mislim da je u stvari problem bio taj što je u Hrvatskoj jako narušeno povjerenje u, da tako kažem, druge sugrađane. Jer hod za život organizira organizacija koja se u javnosti pojavila sa referendumom protiv gej brakova, odnosno za ustavno određenje da je brak zajednica muškarca i žene. Vezan je jako uz pokret da se zakonski zabrani pobačaj, vezan je uz borbu protiv nacionalnih manjina, u stvari, tako da nekako teško je biti tolerantan ako mislim da će nanijeti uistinu štetu i ograničiti prava drugih. Tako da to kad smo govorili o dijalogu, da je na neki način i ova knjiga i potreba za dijalogom u stvari mislim da nastaje upravo da se nekako norma povjerenja među građanima u stvari ojača. Da na neki način, iako netko ima drugi stav nego ja, da vjerujem da ako dobije većinu da neće činiti stvari koje će drugima štetiti. Tako da povjerenje se gradi i dijalogom, a i dijalog služi u stvari između ostalog i da upoznamo se, ne, šta uistinu drugi misle. Ali to za hod za život, mislim, nekako to što ljudi se nalaze i javno žele osvijestiti ljude da je nešto što oni čine, u ovom slučaju žene, da je to nemoralno i da bi u stvari trebali učiniti neke druge stvari. Nekako ne vidim tu sam problem u tome, koliko vidim u stvari problem u tome što ne vjerujem da je to cilj te akcije. Mislim da je cilj te akcije uistinu ograničiti prava žena u ovom slučaju i prava manjina i svih u stvari nekako vrsta manjina. Moram dodati. Ja sam osobno, privatno protiv pobačaja. Imala sam sreće u životu da nisam bila u situaciji da sam o tome trebala razmišljati, ali isto tako ne bih nikako sudjelovala u hodu za život iz sličnih razloga kao ti, ali iz još jednog dodatnog, što je zapravo, već smo to na referendumu vidjeli, riječ o jednoj vrsti političke manipulacije. Sigurno ste vidjeli kad su tražili ljude da zaokruže za, pitanje je bilo jeste li za obitelj, pa svako će reći jesam.
i idu potpisivati bez da pitaju šta to zapravo znači, zašto bi to trebalo biti posebno pitanje. Kao i ovo, zašto bi trebalo pitanje života biti posebno pitanje nekakvog hoda, ako iza toga nije nešto drugo. Tereza, to mi sad palo na pamet, pitanje nije pripremljeno. Govorimo o problemu zapravo uloge religijskih argumenata u javnoj sferi. Mi tu imamo u Hrvatskoj situaciju s jedne strane da će reći vjernici ili pripadnici različitih svjetonazora da to nije njihova privatna vjera, nego da se mora ispoljavati u javnom prostoru. S druge strane imamo kontrareakciju na to da ti religijski argumenti i religijski razlozi štete javnom prostoru zato što zatiru prava manjina ili ograničavaju prava manjina i tako dalje. I to nije samo naš problem, to je svjetski problem posljednjih 20 godina, barem. Pa me zanima, da li bi zaista društvo bilo bolje da ga se očisti od vjerskih argumenata u javnosti ili vjera može doprinijeti onome što se zove dobrobit društva? Okay, so for me, who coming from Spain, we have been 40 years, right, under fascism, and I'm now 51, so I was 9 years old when Franco, the dictator, died. So for 40 years we had something called national Catholicism, which was a coming together of fascism, and then the hierarchy of the Catholic Church were upholding Franco, as happened in Pinochet's Chile, also other places. So for me, it's very important to distinguish. Do I think it's good to have church and state to somehow be in special good relationship to each other? No, I don't. I think on the contrary, that we really need to have always the power of the state being counterbalanced by outsiders, and outsiders meaning especially the popular power, and the church should be confronting the power, because any power needs to be confronted, and the state power and others should be confronting the powers in the church. So when these big powers make alliances, and especially the alliance of state and church, I am absolutely against. So I'm in favor of a lay society, and lay society that does not allow for the church, even if it is majority in a society, to have any privilege. Because if we want a democratic, plural society, in the panel we are talking about pluralism, you cannot have the state biased against the people who don't belong to that religion. But it's not only because of that. That's main reason and public reason, but also within the faith, the Catholic, the Christian faith. I believe it's also, for the believer in the gospel, it's especially important that the representatives of the faith are not getting any privileges from the state, because only that makes believable that you are a witness of the gospel. In the gospel, even God went to the lowest position to be able to deliver the message that these most oppressed ones are the preferred of God, that the hope that Jadranka was mentioning, you will not kill, and in positive, you will live without suffering, you will have fulfillment, that this is for the least privileged in society. So you cannot go and deliver that message from a privileged position. That being said, separation between church and state, for me, a very different matter is to preclude religious argument from the public sphere. I don't think that's a good idea, because what kind of public sphere do I want? I want a public sphere where we can meet each other as each other is, fully. Not I have to put on a face that's standard, like a politically correct one, to go in the public space and meet other people. When I went to United States to do my residency in medicine, I was appalled because I was rounding in the hospital. I was not a nun then, so I was not with my veil. But I could see one of my companions was sick, and he was going with the turban, right? With the little, how do you call that? A sword, el sable, no? That little one here. Then another companion, another doctor, was Jew, and he was with a yarmulke, and another one was dressed differently. And I thought, what is this? That doesn't belong, because I came from, that doesn't belong to the hospital. We look like in festival or something. But after, I could learn to appreciate that diversity that was showing in the public space, in the working space. Why not? Why should we hide behind a common unifying identity? Why are we so afraid of each other that we cannot meet the differences, and we need to put all a face that looks alike to be able to live together? And then
send to the private our differences. I don't think this is a good way to deal with public space. I think best way to deal with public space is you bring everything you are. Also, if you are religious, you bring it there, but you don't bring it with privilege. That's very different, right? If you have a privilege, then you are distorting the whole thing. If you bring what you are, this is the best way to build together a society that is a true one, that acknowledges the other one for what she or he is. And that's a challenge. Of course it's a challenge, but I think it's worse what happens now in some places, which is you repressed all this religiosity and also other peculiarities of the people in the public space. They re-emerge with a vengeance. So I think the challenge is to really encounter the otherness in the other in the public space, and then to build together something, as you said before, with trust. But it's not a trust because I only see the part of you that I can tolerate, right? It has to be trust in you as you are. And if you are religious and I am not, that's if that were the case, well, that's a challenge for me to breach, and the other way the same, right? So that's what I think. Jadranka, vrlo kratko, ili imamo još jedno pitanje nakon toga? Šta je to u Hrvatskoj pošlo po zlu zapravo? Mislim, mi prije 10 godina ne bi imali ovakve razgovore uopće. Da. Mislim, ovi razgovori bi prije 10 godina bili, ne znam, za odabranu elitu koju zanimaju ta pitanja. Da. Pa mislim da je dobro Željko Madešić, što sociolog religije kod nas, jer je pratio razvoj uloge crkve u društvu od početaka, od Drugog Vatikanskog do danas. On kaže da je problem u tome što prvo mi kao socijalističko društvo koje je prešlo u takozvanu demokraciju, samo formu koja se bazira na izborima većine, pa onda većina vlada, a ne sadržaj, ali dobro, da nismo prošli kroz zdravi sekularizam. To znači da točno znamo kompetencije crkve, kompetencije države, koje onda tek mogu ući u dijalog o kojem si ti govorila. A sad se događa, prvo, razlika između sekularnog i recimo religijskog nisu tako strogo odjeljene, to je fluidni momenti postoje u tome i događa se da su zapravo ljudi koji zovu recimo sekularni preuzeli religijske argumente, vjere u napredak, u znanost, u ne znam šta, a crkva sekularne mehanizme da se uvuče u ovo što sad vidimo, da se uvuče, da se pača u donošenje zakona. I na kraju, Nebojša, reci mi, sad sam se sjetio, kad smo radili na onom dokumentu koji je objavljen onaj proglas prije 2 dana, Centar za mirovne studije, Centar za kulturu dijaloga i Randa, o zakonu koje je vlada donijela da postoji mogućnost da ćeš biti kazneno gonjen ako pomažeš izbjeglicama koji su ilegalno ušli u zemlju. Taj zakon su oni trebali donijeti u onom tjednu prije Velikoga petka i mi smo htjeli dodati rečenicu potpuno religijski argument i upotrijebiti dobrog Samaritanca, pa smo onda zapravo zastali i rekli čekaj malo, mi sad radimo ovo što radi, ne znam, u ime obitelji, na primjer. Pa si u tom trenutku rekao, mislim, kad je stani pani, trebamo imati apsolutno sve argumente da se zaustavimo nepravedne zakone. Da li, isto pitanje koji Terezi, da li treba očistiti javni prostor od religijskih argumenta ili postoje neke resursi religije koji mogu zapravo oplemeniti društvo? Pa dobro, ja bi se apsolutno složio s ovim što je Tereza rekla. Ne mislim da je potrebno očistiti javni prostor, mislim da je nemoguće očistiti javni prostor u slobodnom društvu od raznih argumenata. Dio osnovnih sloboda je ispoljavanje svog privatnog identiteta u javnosti. Javnost i osobe žive u javnosti, a ne u svojim privatnim domenama. Kada kažemo da vjerski argument treba biti maknut iz javnog prostora i kad ja kažem da ja to mislim, onda u stvari mislim da vjerski argument ne može biti politički argument kojim će se opravdati zakoni koji će prisiljavati druge da se prema tome ponašaju. To mislim kada kažem. To je zato jer je javno u stvari u mnogim raspravama znači upravo političko, dok je privatno ono što nije političko, ali ne znači da nije javno. Kada argument dobrog Samarijanca,
u ovom kontekstu mislim da je mogao tamo stajati, jer u konačnici argument dobrog Samarijanca može biti, da li je to religijski argument. To je ilustracija uzeta iz Biblije koja pokazuje nešto što ja mogu potpuno vjerovati ako nisam religiozan, odnosno prihvatiti i retorički pomoć u realizaciji plemenite ideje, tako da mislim da to nije problem. Stani pani, to je vrlo često, u stvari se prigovara stavu koji ja imam da ne smije se koristiti vjerski argument u političke svrhe, onda svi dođu poput tebe sa Martinom Lutherom Kingom ili sa time kako su njemački pastori Gandhi i njemački pastori govorili protiv nacističke eugenike. Mislim da kada govorimo, ako želimo se lišiti nekih tako manifestnih, očitih nepravdi, kao što je bio slučaj sa Martinom Lutherom Kingom, Gandhijem ili pastora 30-ih u Njemačkoj, mislim da tu sve funkcionira. Tako da nije problem, u tome nije problem. Kada govorim da se treba vjerski argument ne biti u političkom prostoru, onda u stvari mislim na društva u kojima ne postoji tako manifestna nepravda. U konačnici Martin Luther King se obraćao kršćanima i Gandhi on se obraćao, Indija je bila vrlo raznorodna, tako da, ali i pastori su se obraćali svojima. I kada je Abraham Lincoln koristio vjerske argumente protiv ropstva, obraćao se bijelim kršćanima. Tako da na neki način i ti argumenti su uvijek bili onoj svojoj publici dani, iako su ih i drugi mogli razumjeti. Martin Luther King u pismima iz Birminghama vrlo jasno se poziva na ustavne, univerzalne vrijednosti, a ovo tu u stvari ispoljava njegovu vjeru i u konačnici možda retorički nekako ovim drugima snažnije. One sentence. Okay, so the thing is, yes, that maybe also an important distinction, at least for me when I'm acting in the public and also in politics, is one thing is to explain, and I think there is value in doing that, to explain my motivation to do something, and it might be the gospel, and I don't say, no, I'm motivated by the whatever. It's like the gospel, right? I was praying yesterday and something happened, that's okay, but then it's good that I do the effort to try to formulate that in a way that somebody who doesn't share the motivation because he doesn't read the gospel and he doesn't believe in same Jesus that I believe in can also come into this. So this effort to translate into rational categories, something that I might believe because of my religious experience, I don't think it hurts my religious experience at all. And I think it's actually maybe the basis of public dialogue in diversity. Bilo mi zadovoljstvo razgovarati s vama. Žao mi je što nismo duži, ali tu se sad nešto počinje događati ko što mora završiti u 10 sati. Hvala vam što ste bili, nadam se da vam nismo bili prenaporni, da vam je bilo zanimljivo. Malo EPP-a, knjiga Vjera u dijalog imate ju tu u knjižari. I hvala Terezi, ipak je ona najdulje potegla da bi došla ovdje.